Ён святло уночі, і в молитві Його чує голос мой, Бог єсть тут, добрий Йон кожний час. Я ще раз, Бог єсть тут, Бог єсть там, Бог єсть кожним з нас, і в серці моїм Йон святло уночі, і в молитві Його чує голос мой, Бог єсть тут, добрий Йон кожний час. Я ще раз, Бог єсть тут, Бог єсть там, Бог єсть кожним з нас, і в серці моїм Йон святло уночі, і в молитві Його чує голос мой, Бог єсть тут, добрий Йон кожний час. Я ще раз, Бог єсть тут, Бог єсть там, Бог єсть кожним з нас, і в серці моїм Йон святло уночі, і в молитві Його чує голос мой, Бог єсть тут, добрий Йон кожний час. Ще раз, Бог єсть тут, Бог єсть там, Бог єсть кожним з нас, і в серці моїм Йон святло уночі, і в молитві Його чує голос мой, Бог єсть тут, добрий Йон. Бог єсть тут, Бог єсть там, Бог єсть кожним з нас, і в серці моїм Йон святло уночі, і в молитві Його чує голос мой, Бог єсть тут, добрий Йон кожний час. Это был опошний раз. Пан з вами. Дорогие дети, сегодня у костёле католицким отзначаем свято Пана нашего Иисуса Христа, наивысшего и вечного святара. И интенции этой святой мши молимся за померлых Татарицкий Иосиф, Мария, Александр, Чеслав, Вильневец, Ян, Юзефа и Бычкевич Станислав. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над
над нами, Пане, смилуйся. Христе, змилуйся. Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иезу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Яки берешь на себе грехи свету, прими моление наше. Яки сядишь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иезу Христе, с Духом Святым, у хвале Бога Отца. Амин. Молимся. Боже, Ты деля славы Своей, деля избавления человечества, поставив Христа наивысшим святором навеки, дай-ка народ, який Он набыл Тебе Своей кров'ю, з уделу христичної ахвяри отримав моць Його крижа із мертвих повстання, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання послання до Габріїв. Кожний святар щоденно стоїть у служенні і шмат разов приносить одні і ті ж ахвяри, які ніколи не можуть знищити грехов. А Ісус Христос, принесши одну ахвяру за грехи, назавсёды сел праворуч Бога, чекаючи того часу, коли вороги ягоныя будуть покладені як подножжя ног ягоних. Бо Ён одною хварою назавсёды зробив досконалими освячених. Про гэта сведчыць нам і Дух Святы, бо сказано: «Вось запавет, які установлю з імі пасля гэтых дзён, кажа Пан, укладу законы мае ў іхняе сэрцы і запишу іх у розуме іхнім, а грахоў і беззаконняў іх больш не ўспомню. А дзе ёсць прабачэнне грахоў, там ужо няма ахвяры за іх». Гэта Слово Божие. Ты святар навеки, на узор Мельхизедека. Ты святар навеки, на узор Мельхизедека. Пан сказал моему пану: сядай праворуч мяне, пакуль не покладу ворогаў твоих до подножа Твоего. Ты святар навеки, на узор Мельхизедека. Жезло силы Твоей спошли Пан Сиону, будешь володарить сярод ворогаў Твоих.
день Твоей моцы, у бляску святости. Злоня перед світаннем народил Тебе. Пан присягнуй не пошкодує, Ты святар навеки, на узор Мельхизедека. Ты святар навеки, на узор Мельхизедека. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Для нас Христос принизил себе, будучи послухмяним аж до смерти, смерти крижовой. Тому Бог узвысил Его и дал Ему имя, понад усялякое имя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Хвала Тебе, Пане. И коли яны ели, Иисус, узявши хлеб, благословил, ломал и давал им, кажучи: «Берите, это тело мое». И узявши келих, подяковал и дал им. И пили з яго ўсе, и сказал им: «Это моя кроў заповету, якая за многих проливается. Сапраўды кажу вам, что уже не буду пить от плоду виноградной лозы до того дня, коли буду пить его новым у владарстве Божьим». Это слово Пана. Хвала. Сядьте, дети.
глаза уже... Ходи, ты будешь читать? Хороший хлопец. Молодец. Сейчас, чекай, где твоя это... Узнесем наши молитвы до Бога Отца Всемогутного. Иди сюда, ты будешь держать. О, на, держи вот в руках. Молімся, святый касцёл, каб няспынна імкнуўся да сапраўднай еднасці. Цябе просім. І нас, Пане. Молімся за мір на зямлі, каб усе людзі жылі ў любові і згодзе. Цябе просім. Выслухай. Молімся за ўсіх братоў і сясцёр францішканскага ордэна, каб яны заўсёды былі сведкамі Евангелія пра служэнне, малітву і простое жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх дзяцей і моладзь, асабліва за Арсенія, які мае сёння свой дзень нараджэння, каб яны вучыліся дабрыні, міласэрнасці і любові да ўсіх стварэнняў Божых. Цябе просім. Нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы, наглядзячы на цяжкасці, умелі захаваць моцную веру, надею и любовь. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молодец, слушай, хорошо читаешь. Да. Боже, почуй наши молитвы, которые сегодня узносим до Тебе. А так само молимся за померлых Татарицкого Иосифа, Марии, Александра, Чеслава, Вильневец Яна, Юзефу, Бычкевич Станислава, нехай Пана дурить их радостью життя вечно. Тебе просим. Боже, мы узносим до Тебе молитвы наши, праз Христа, Пана нашего. Амин. Ты тримай. Приносим до алтара газету. Давяраем Табе, Пане, усіх історій, падзей і эмоцый. Няхай яна будзе сродкамі праўды і добра, каб мы маглі дзяліцца Тваімі словамі з нашымі бліжнімі. Ружанец, як знак нашай малітвы за сям'ю, дапамажы нам трымацца веры, каб у нашым доме заўсёды працавала Твая любоў і ласка. Карону, няхай нашыя сем'і будуць каронай Тваёй славы, дзе кожны член сям'і будзе жыць у згодзе, цярплівасці і адданасці Табе. Ваду, якую Ты асвенціш як знак чысціні і жыцця, перамяні нас, Пане, каб мы сталі прамяненнем Твайго святла для ўсіх вакол. Вино, якое Ты ператворыш у Твою святую кроў, просім, напоўні нас Тваім духам, каб мы жылі ў згодзе цярпення і шчырай любові, якую Ты нам даруеш. Хлеб, прыносім Табе, Айцец, гэты плён нашай працы, як знак Твайго клопату пра нас і Тваёй штодзённай апекі над цэлым сусветам. Святло життя, святі маю темру, а здорові серця зрок. Милость Твоя досягає неба, правда Твоя вышей зор. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Боже, да поможи нам годно удельничать у гэтых святых таямницах, бо коли мы складаем эвхаристичную ахвяру, здійсняється справа нашего откупления. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Пан з вами. У гору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче Всемагутны Вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пажадаў, каб навекі трывала памяць збавеннай ахвяры крыжа. І таму, калі спажываў з апосталамі апошнюю вячэру, Табе аддаў сябе самого, як беззаганнае агнё, як дасканалую мілую Табе ахвяру праслаўлення. Этым вялікім сакраментам Ты умацоўваеш і асвячаеш сваіх верных, каб увесь чалавечы род, які жыве на адной зямлі, быў асветлены адною верою, з'яднаны адною любоўю. Мы прыступаем да эўхарыстычнага стала, каб напоўненыя Тваей ласкай маглі стаць падобнымі да Хрыста, які прабывае ў нябеснай славе. Таму неба і зямля спяваюць Табе новую песню хвалы, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна, госанна, госанна на вышинях, госанна, госанна, госанна на вышинях. Благословленный Ты, кто приходит у имя Пана. Госанна, госанна, госанна на вышинях, госанна, госанна, госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою, служыць Табе.
Покорно молим Тебе, как у всех нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови, разом с Папом нашим Львом XIV, Бискупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто в Твоїй ласці дійшов з этого світу і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрад веку подобалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Прос Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Амен. Устаньте. Ми отримали Духа Святого, який нас учинив дітьми Божими, тому осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, який живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Супокой с тобою, супокой с тобою. Пойди ко мне, солнышко мое. Один, иди сюда, иди сюда. Баранку Божий, який отпускаєш світу грехи, змилуйся над нами, о, змилуйся. Баранку Божий, який отпускаєш світу грехи, змилуйся над нами, о, змилуйся. Баранку Божий, який отпускаєш світу грехи, дай нам супокою, дай нам супокой. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартым. Это тело мое, кое отдается за вас, это келих нового заповета, укреви мое, каже Пан.
Чыніце гэта кожны раз, калі будзеце спажываць на ўспамін пра мяне. Вітай пожитку, яким укрити землі і неба, величний створитель. Вітай напою, що дом наших здольний, прав Господолить. Вітай криниця добрині могутной, сам Бог со свету у Тебе присутный. Ты для всех верных знак мудрости Божей, вечной пригожей. Вітаю, манна, що з небес спадає, і смак розкошний в серцях учиняє. Люди, прийдіть, отчуйте смак гети, лепший у світі. Вітай плод з древа величного раю, завсёды повний. Хто плод скаштує, той смерти, що близько, не забоїться. Тебе хор анёлов зносить спев хвалы, хвала Сыну Божьему. Тебе хор анёлов зносить спев хвалы, хвала Сыну Божьему. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, слава и честь, аллилуйя, 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 слава и честь Тебе, хор анёлов взносит спев хвалы. Хвала Сыну Божьему. Тебе хор анёлов взносит спев хвалы. Хвала
Сину Божому. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава и честь, аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава и честь Тебе. Молимся, просим Тебе, Пане, праз удзел у гэтай ахвяры, якую Сын Твой наказаў складаць на ўспамін пра Яго, учыні нас самых для Тебе вечным даром, праз Христа, Пана нашага. Святы Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, будь нам абаронаю супраць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просим, няхай яго знішчыць Пан Бог, а Ты, князю войска небеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душа уснуюць па свеце. Амен. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Як малий, так і великий може бути святим. І худенький може бути святим. Як і я, так і ти може бути святим. Як і я, так і ти може бути святим. Святий любить Бога, життя йому не шкода. І любить ближнього, як себе самого. Святий любить Бога, життя йому не шкода. І любить ближнього, як себе самого. Як святий, великий може бути святим. І толстюшка, і худенький може бути святим. Як і я, так і ти може бути святим. Як і я, так і ти може бути святим. Святий любить Бога, життя йому не шкода. І любить ближнього, як себе самого. Святий любить Бога, життя йому не шкода. І любить ближнього, як себе самого. Як малий, так і великий може бути святим. І толстюшка, і худенький може бути святим. Як і я, так і ти може бути святим. Як і я, так і ти може бути святим. Як і я, так і ти може бути святим. Як і я, так і ти може бути святим. И помолимся до нашего отца Фабияна. Боже, Отче всемогутний, Ти про заслуги отца Фабияна своєю неспостигальною моцею ратуєш усіх, хто звертається до Тебе, а до всіляких покутов. Просим Тебе, учини, каб мы, негодные слуги Твои, были вызволены от грехов, захованы от нещастя гэтага свету и подступов сатаны. Праз Христа, Пана нашего, няхай буде прославлен. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Застаемся на месте. Парафиальные объявы. Сядьте. Мои дорогие, сегодня я хочу вам еще такую одну вещь сказать, пока мы тут сидим. Сегодня, когда Ксенс читал, там было описано о том, что Пан Иисус молился. А знаете,